سلام علیکم بینندگان عزیز. نام شما چیه؟ من دلوار ملیکوف. مقصد تست درایو شما چیه؟ مقصد تست درایو ما همیه که ماشین اکسکلوزیو ماشین پیش توجیکستان تست درایو کنیم همه خاطریاتیشون با شما معلوماتی شما مینوساش بگیم پلوساش بگیم آدمای سوندوری که ماشین رو میخرن برای بچه‌شون آدمی که برای خودشون میخرن برای گشتنشون ماشین بیزنسایی که میرن میبرن ماشین پیریکوپشکو میکنن. من مقصد همه یکی ما مینوسا پلوسا ماشین گپ زنیم که یا پیشکی уже بدونن همین ماشین چی درد داره در توجیکستان چی خوبی داره در توجیکستان. تست درایو هر خیلی میشه تست درایو میشه روسیسکی ایرانیسکی ازبکی قرقیزی همه وجود امریکان‌ها تست درایو میکنن. یکی تست درایو یکی توجیکستان در از نگاه توجیکی همین ماشین شما در شهر میدین نیست خیلی برای هم موزی ما همین برنامه در ماشین وعده کردگی ما کوفته یافتیم نصیب باشه بازی سر میکنیم تست درایو همه ماشین اوتی دو دوبارش در شما نقل میکنیم. خیلی که وعده کردیم BMW M6 گراند کوپه 2016 سال همشه ماشین چک اینا پناه سویجه پرمیگش دیتا یک 15-16 هزار های وید شما چی گاو زنم вид агрессивный ранг любой BMW на M как обычно галоген надура я лучше сразу амиджой асосиш саркнем капотешу тай капот как обычно капот алюминий 10 кг муки вазн надура сабу какай اینا موتوری 8 سیلندری 4x4 بی توربو BMW سال 2008 برآمدگی در 1.6 زدگی میشه. بعد سال 2010 که موتورای M 10 سیلندری باین رفت اینا گرفتن просто усилить کردن شد M چه усилить کردن اینا ایجاد دتا توربینا داره. اینا دتا توربینا را фирмаи Garrett BMW да поставляют мекна. Турбина инаи радиатор кати охлаждаться мекна. Дита радиатор и ами да ҳам мотор фақат охлаждение да мелдега. Ина дита радиатор барои охлаждение турбина, надуви турбина. Ина бояд дига антифриз бачокча барои турбинаро охлаждат кардан. Ина ами уровениш кам мешава, ҳамин сабаби турбинаро вайрон карданаш мешава. Ҳамин метавона шава. Тарас хадамӣ дура ҳар душ параллелно حساب میکنه که چند воздух درون رفت این دانیارا در کامپیوتر میتیا در کامپیوتر که داد کامپیوتر حساب میکنه که چند воздух گذشت ساعت همون воздух گذشته که بنزین باید بتیا فرسون کوده با کامندا میتا فرسون کو فس و میتیا спрыск میتان چنی همون воздух دتا амортизатор электронный айруи скорость дальнёра считывать мекан ба васитаи жёсткости мулоимшавии амортизатора регулировка мекунад. Мисол тез рафти амортизатор жёсткий мешавад. Агар оҳиста рафти бу дани метавад ки оҳиста рафтеста допустим мулоим мешавад жёсткий намешавад. Хайна радиатороша как ҳама любой машино 7-8 радиатор дорад. Ина дата уже да ҳамин ҷо дорад. Тагида 3-4 та радиатор ина ҷо да маълумай ҳардаш радиаторош дита дига ду тарафи намиран радиатор охлаждаться мекунад и друнда бо дита дига радиатор хай тамом кришкаша мепушем я гуфтам сабука алюминиевый капота ранги дари чемодан бурим ахтамиша.
оптикаш ранги ҳамаи современни мошино светодиодные. Вагон лампочка надорад рнжда, фақат светодиодни модулё дорад. Светодиодни модул я та барои кольцо, я та барои қошиболош, барои поворотник, барои фарои сутоқ хурдан, AFS меган, барои ксенон. Инам хеле 5 та модули отдельный дорад. Хай агар суза, модул шалиш мекунӣ. Ина оптикара хаймаша гуфтам, оптикаш 4 та 5 та база дорад, компютер мегем сода када агар бага пихнем, компютер 4-5 та иҷа, 4 та 5 та уҷада. Представьте, неки уже 10 компютер фақат барои фарора управлят кардан. Бо ин инҷа камера дора. Камера ва сенсора компютершон один як хела як компютер ҳардуша управлят мекунад. Ина бо як компютер дига барои ё крылои пластмассовое, крылои облегчённое. Ина М-а, М пакет бо инам хе фарқ мекунад ки М пакет надора хеле жабра М кадаги надора. Инам хеле жабра кшоди калон дора. Ами отличие да крылош. Боковинко ҳардуш камера доран, дута камера доран, ай бар полностью наблюдение, ай пеш наблюдение қафу 4 та 5 та камера дора, круговой наблюдение дора. Даро алюминиевый даран, сабука кам, шока гумешан, лахкам мешан. Ина ҷада бо хели комфортный доступ к кнопка дора. Урамеҷиқи калид да киса тамоша дар мемеша уже мешин шарт нест киса калита бро калита буҷи хеле нест уже дар мошина. Ҳама чизи интересне фишкаи нав бровардаги BMW карбоновый крыша. Да М4 багажникшам карбоновый. Яки да М6 фақат ами крышара карбоновый кардиан. Облегчённый крышаи массаи мошина то чӣ дараҷара паст мекунад. Ҳам хеле хушрӯи карбон пакет ном дорад. Дрожжам, кстати, салон шавали шо метавон ҳамаш круговой карбоновый. Дари қафошам алюмин, 4 та дар алюмин. Иҷаш оҳани облегчённый ҷада. Багажник алюмин, пластиковый бампер. Ина светотехникаи последний модификатсияш. Стили хлижда BMW полоскачои светодиодни дора. И қафошам полностью светодиода. Лампочка надора ина точка-точкаош. Ина лазерный задний ход гирё мешавад. Иё шамашон светодиодни полоскачоам. Эмблема М6. Хеле хачо мезана. Ава чиқа фарқ мекунад? Яъни 4 глушитель фарқ мекунад асосан. Просто так гирифта бампера ина хеле мегирам мебрани хе 4 та насадка мона хеле намеша уже специально хеле бровардагия, специально дизайн кати ҷои 4 та глушитель ҳаста уже. Глушителя выхлопной системаи мошин тюнинг кардагия, выхлопной система Акрапович задагия. Видите як хато накунед 12-13 ҳазор евро ами выхлопной система мист овозиш на самом деле дерзкий, хеле спортивный, ами взрывающий овозай. Ина такжда бо карбоновый накладкача дошта ина. Чхеле гуфтем карбон пакетай. Карбоновый пакетай. Ина ҷада ранги Мерседес бори задний хода камера задний видиш ҷо гирифтагия. Как на багажника вынукну. Багажник паста, того что купе айра 4 дара кардан, уже вообще қафош да кам, багажник паст. Хеле твариш камай. Шодиш камай. Неки зато дрынай, чқырай. То сидени пушта рафтая. Немножко дроза стоит, то сидени қафуро кшот карда рафтая. Так багажник ба кнопкам ахтам навеша. Прикольно вымешивай, не хомячкиш. Вишь. Justin Bieber, bitch. I'm not Justin Bieber, bitch. Қафоша қана мегум ки вместительный, ҷо бисёр нестай. Хай мешини ама удами қадар қадбаланд нестам, хай нормально ина почаам созай, сарам нарасидай. Леки ба ҳар ҳол болош пасттарай, иҷа ҷо камтарай.
ҷами ягон арӯси почадроз боша агар намехинҷада эҷа пошро мишат мекуна бечора ой гуфта азоб мекаша эҷада барои ду кас вай ҳаста подстаканикошон ина мини бардачок эҷа ҳамҷои ду касайда ду арӯс мешина инҷада ти хати бародар да пештаги музикачара мондагӣ рафта исти кайф карда тарафи варзол ҳарди пассажир да отдельный двухзонный климат-контроле фора худда 24 мекунӣ хай ҷурат да ёки дугона да 20 мекунӣ дута отдельно подогрев доран сидени ҳарди сидениёро отдельно фора гирён мекунӣ на фора направлениёшо мина управлят карда мешавад хунукӣ гармӣ мақсад ин мошинами барои бачаҳои ёшайда барои ҳамин гаштан барои дамгирӣ барои вақта хуш гузарондани хеле мошини семейни одами семейни боши мошин намешавад и мисол мобайнда бой намедонӣ мира чӣ ба тоёҷара хеле оварда инҷара маҳкам кардиям сиденида часпондиям иҷа агар оилавӣ бишини агар ҳичи намешавад ёки кӯдакҳо амара тит пит мекунанд амара мешкананд гаштан инҷада барои вай намешавад принципи семейни дамода намешавад хайна хеле функсиячо дорад дита оинаи қафода шторка дорад меҷиқиш боло поён форат рӯш мекунӣ форат маҳкамаш мекунӣ намедонам хай тонировкада дар кора ё чиз дар кор нест қафошам регулировка мешавад хоҳӣ агар кушода мекунӣ яҷа вообще лабовои қафош и қаак метавад ҳичи ҳам наметавад так что вай понти холияй ҳичи рол бозӣ намекуна ихе бигирем ин мошин да Москва да Россия вообще 8 миллиону 700 000 рубл места где-то 150 000 зиёдтара гайрам ранги ҳамун GLE нархаш да Мерседес самый дорогой Мерседес ҳамун GLE буд ай ҳама мошини қимати BMW инамия ва ё X5 доштан 7 миллион X6 доштан 7.5 миллион фикр кардан чико кунем чихе кунем ки мо ҳам ягон мошини қимат дошта бошем гирифтан M6 традитсионне ки купе буд номша Гран купе кардан қафош да бода дари дига задан камта удлиниятш кардан ҳама чизое ки дора BMW чизое ки ҳама чизое ки M дора ҳамаша дар мошин напичкат кардан ширак мошини премиум класс ин мошин дар Тоҷикистоне ки 55 000 места 3 баробар ай нархи Россияда арзонтар 55 000 места соли 2016 пробеги 16 000 доступне барои хидмат доступне барои Тоҷикистон доступне қимат нест 100 000 120 000 нест 55 000 доступне ки мақсад одамое ки шароит доранд метавонанд спокойно худшон дар мошина позволят кунанд рӯзои шанбе якшанбе бироянд трассада як дрифтиан як коксиан як сусек манёвр кунанд кайфшона бигиранд номерои соҳиби мошина мо да поён нигоҳ кунем номерои мошин соҳиби мошина Бодур номдур акай Бодур кадоме ки заинтересован боша серьёзный агар маъқулш боша шумо алоқа кунем акай Бодур шумо дар мошина нишон метиҳад ҳамаша нақл мекунад бо подробнитар ҳамчун соҳиби мошин ина проекцияша хушрӯ кардан проекцияи пешина ранги хеле очки терминатор бори хеле архи данниё дошт иҷада ҳамин чиз таган чизои даркория ина режими комфорт да истодага проекцияра дига хеле вайш дига хеле видиш вақте ки ина М да гирён мекунӣ уже не хеле спортивно мешавад ина ҳозир мо ай 0 то 100 да мегирем маълум мешавад вақташ мултимедия мегӯм бо мултимедия мегаин оли мултимедия фақат критиковат мекунӣ ҷанг мекунӣ мултимедия дисплей шалиш кардиан калонтар дисплей мондиан дар иҷа леки хе гирем программаи обеспечение шам программаи обеспечение чӣ хеле ки ҳам пеш буд ҳамун хеле ягон пешравӣ ки бигем осон мекунад нест настройка да медурои режимои эмавай мекунӣ настройка мекунӣ иҷа проекция соат сенсорро музыка хай ҳамаи чиз регулировка мешавад минуси основнояш бензин так как дар Тоҷикистон бензин ҳалол нест дурусттар гап занем барои ин мошина ҷавобгӯ бензин нест
این ماشینا عذاب میکشن. هر یاموپاس دوموپاس فارسونکوش وایرون میشه، زبیتی میشه، میری $300 دا فارسونکا میگیری. هر یاموپاس دوموپاس بنزین تو تاوش تو بنزین چirkin میریزی، свеча наметона сузонда ва я свеча да нагрузка мебия, свеча катушка зажигания бабинора мекафона. Масла амаму хел. Ман масла редко ҷода маслои зур меёви, маслаи нағз меёви ки мошина соответствует кна масляни голодания натия мошина. Маслам намедонам ака да кришкаш рекомендуи кастрол навиштаги. Намедонам то чӣ дараҷара и росте, то чӣ дараҷара дурӯғае, барое ки бисёри мошин производителои мошин просто хати масло контракт мекунанд. Ина мегӯям ки ма мебиям дӯстон мегӯянд ака мошин навай чӣ хеле траид кардистай, ха мегӯӣ ки бензини безеб рехтӣ, мегӯяд ки не бензини соз рехтум, рафтум ай фалон заправка бензин рехтум, вроде би бензинои ва ё соза хеле гап мезанад, не ки бензине ки ин мошин талаб мекунад нестай муда. Ман намедонам, ман надидам сураоно дар ҷое хеле бензин. Плюсш ҳамине ки современная мошин, последний дизайн, последний модификация, последний разработку, последний коробка, чизое ки доранд, ҳамаша дар ҳамин задагаи мошин дизайнаш беҳад хушрӯе. Мада маъқул шудами стаган BMW, дерзкий BMW да, мебиниша уже хит мекуниша. Ина ягон мошин ка диспутат карда намешавад. Аги рафта сира таги чилика намекунам кои M1, M2. Чӣ хеле ки гуфтум ё фақат ин провотсировать мекунад ки буҷикша. M2 ҷикем агар ин мошин вообще ракета мешавад. I'm so fucking hot. How about a real man? You need a real man. You're like a real man. It takes a real man. How about a real man? Ай мошина чанд баҳо метиҳам? Ин мошина ман ним баҳо, ай 10 баҳо метиҳам барои хотире ки мошина аслан звери айда, хеле мошини звери ман надида будам. Ми адреналин зашкаливад мекунад ин мошина. 100% барои нархе ки бародаро дар Тоҷикистонира гуфтанд ин мошин идеалне. Ҳозир дар Россия одамои ҳастанд 50,000 да мехаранд, 55,000 гуфтаанд идеални мошина шароит бошад чӣ бане барои рӯзои якшанбе меброри барои кайфи худат чӣ хеле гуфтам дар рӯзи почадроза дар қафас сувор мекунӣ, кайф мекунӣ, вағзо мери, дам мегирӣ ба ин мошин. Ина бародаро тест-драйви мо, кстати мо ваъда карда будем охирон бор ки конкурсанте ки ғолиб мебиёд дар конкурси моро файрод мекунад, дар тест-драйв хати мо участат мекунад. Гуфтам ту на Меврик буд, номаш Фаридуне алоқа кардем бирома. Братан, салом алейкум бародар. Салом алейкум. Салом алейкум. Ин бародари мо Фаридун ном дора, победители конкурси мо буд. Ина бо пеши худаш айдили худаш ина бародари мо дид дар тест-драйв участвовать кард. Як ди сухан доштаи шумо да ина тақдим мекунад. Баромад бародар. дар аввал мехостам салом алейки худро ба тамоми мардуми тоҷик расонам, айнан ба тамоми мардуме ки дар интернет вобастаанд, дар интернет мешунанд. Тестабзори мазкурро тамошо кардан ва саломи калони худро ба тамоми ноҳияи рӯдакӣ, яъне Ленинский район мерасонам. Ва аями рӯзи тест-драйви гузаштаи мо чӣ мехоҳам гуфтам, фақат ҳамин ки орзуи ман ба амал омад. Ман як туҳфа гирифтам дар ҳаёти худам, ҳамин ки
чӣ хел наи сабудум агар дар комментария дида бошед, орзуи ман ҳамин буд ки BMW M6 Grand Coupe яъне 4 дара ягона дар Тоҷикистон BMW M6 Grand Coupe 4 дара ин ҳамин чӣ хеле ки шумо айн замон мебинед ҳамияе туҳфаи ягонаи ман дар байни ҳамин қасоли 2017 ҳамин буд ки омадум дидум ба сабаби ҳамин тест-драйви гузашта шуда ай тамоми ҳамин проекти тайёр карда шудара яъни бародаро хеле раҳмат мегӯм ва айнан аз диловар ташаккури калон баромад ки участвовать кунед иншоалло дар оянда мумкин шуморо ай пас экран бинам. раҳмати калон бародар, ин туҳфа агар барои шумо M6 Grand Coupe туҳфа боша, бо мо хати мо шуморо хафа намекунем, ба я M6 Grand Coupe чӣ намекунем, инам ки як туҳфаи ночиз мо барои шумо дорем, як кепкаи оригинал BMW барои шумо туҳфа тақдим мекунем. раҳмати калон. Як пушин бо бинем, бо бародаро бинам кайф кунад кепкачарат. На самом деле бародар меҳнат кард, угадат кард, мо фикр накардем ки одамо угадат мекунад. M6 бо Grand Coupe, яъне бародар угадат карди мошини моро. ина бародаро насиб боша бо ҳафтаи оянда, ин дафъа ҳафтаи оянда гуфтем 2 ҳафта гузашт, хеле бо кӯшиш мекунем дар рӯзҳои наздик бо тест-драйви ояндаи худмона бурорем ба шумо тақдим кунем. Ташаккури зиёд, саломат бошед. лайкотон намонед, подписываться кунед, комментҳои бадай хубай чизе ҳаст, ҳамаи барои мо дарси адаб. раҳмати калон бародар.